muri minsi ya nyuma rero ya shampiyona mu gihugu cy'Ubwongereza kwizigira iyo uvuze Manchester City igomba kujyanirana n'ikipe ya Arsenal ni naho na Rugaju yigeze gukomoza kuko mu gihe yo yakinaga umukino wa FA Cup Arsenal yari muri concentration y'umukino uza gukinwa ku mugoroba uyu munsi uri bahuza n'ikipe ya Burnley uraza gukinirwa Emirates. Impamvu uyu mukino ufite agaciro gakomeye ni iyihe? Ni tableau uko ihagaze ni journée zisigaye mu gihugu cy'Ubwongereza kugira ngo tumenye uzatwara igikombe cya shampiyona. Na manota nyine ari hagati ya Manchester City n'ikipe ya Arsenal. Ikipe ya Burnley yamaze kumanuka mu cyiciro cya kabiri muri championship, irakina n'ikipe ya Arsenal kugeza ubu ngubu ihagaze ku mwanya wa mbere n'amanota 79 mu mikino 36 yakinnye. Man City ifite amanota 77 mu mikino 36 yakinnye. Arsenal uyu munsi iraza kuza umukino wayo wa 37 mu gihe mubizi neza kwabura imikino ibiri gusa wango uyu mukino wa Burnley no Crystal Palace niyo ikipe ya Arsenal isigaranye, mu gihe ikipe ya Man City isigaranye ikipe ya Bournemouth niyo match basigaranye bazanakina ku munsi w'ejo. Yego ari yanyibutse bazasorezaho bazaza kuri Aston Villa. Ikipe ya Arsenal imikino 3 bari bafite umwanzuro hari no kwikina game by game kuko nta garanti nimwe baragera ku gikombe cya shampiyona nubwo habura imikino 2. Barusha ikipe ya Man City amanota 2, imikino 2 ibarwamo amanota 6. Ubango rero ikipe ya Arsenal irinjira muri iyi match ya Man City nako ya Burnley bagamije kwitsinda bakabona amanota 3, ariko banayitsinze ibitego byinshi nabyo byaba byiza kurushaho kubera ko none ibitego Man City n'ubundi yamaze kubarenga mu byo bazigamye. Maze kugira 43, Arsenal ifite ibitego 42. Mbere na mbere ko kihuta icyo Arsenal ikeneye na amanota 3 wenda kuko ibyo kubara ibitego byo ntabwo ari nona byazajya kubarwa igihe izajya nayo kunganya umukino Man City gatsinda umukino. So ikipe rero ya Arsenal ikeneye gukina n'ikipe ya Burnley, ni match ikomeye cyane kuri uyu mugoroba ku bakozi b'ikipe ya Arsenal bashaka kuruhuka aruko bamaze kwibonamo amanota 3 kandi bakayikiringa. Ubwo rero icyo warumbaje n'ubundi ni uburemere bw'uyu mukino nicyo bisobanuye igikombe cya shampiyona ku ikipe ya Arsenal. Bo birasa naho iri joro n'ubundi Arsenal amahirwe yo gutsinda hari kubera yuko barakina n'ikipe yamaze kumanuka mu cyiciro cya kabiri, ariko iba ari dangerous kuko nanabonye Man City bushize yatsinze Burnley bigoranye cyane igitego 1-0. Burnley yanaremye n'uburyo bwinshi kuko uyu mutoza wa Scott Parker kimwe mu bintu nubwo bamanutse mu cyiciro cya kabiri ariko bamushimira nuko ekipe ye arayirekura igasatira cyangwa se ikataka. Usikiza aho ngaho nuko tujya twemera ko imibare yivugira muri match 3 ziheruka Arsenal zose yazitsinze ikipe ya Burnley. Yego. So muri iri joro rero Arsenal wenda icyo abafana bayo bamenya nuko nta kibazo iza kugera wenda cyo kuvuga ngo ese hari abakinnyi runaka ab'ingenzi babandi uvuga bakomeye badahari. Key players iyo bari mu kibuga ufite ikizere ko ushaka kuza gukora resultat nziza. Nibyo rero umutoza Arteta yanabazwaga n'itangazamakuru mwijoro ryakeye bamaje bati ese Arteta uko ikipe yawe ihagaze uko yibona ni cye kintu wabwira abafana Arsenal mu gihe amahirwe yo gutwara igikombe asa nabegereye. Aravuga ati igihe nari muri Manchester City twazaga gukina na Arsenal kuri iki kibuga, mu byukuri abafana Arsenal ubona bakonje cyane bijyanye nuko ikipe itari mu bihe byiza. Nta kintu gishimisha nko kubona uburyo abafana Arsenal muri iki gihe baba bafite ibyishimo baririmba bafana bafite umunindi wo ku rwego rwo hejuru bijyanye nuko ikipe yabo iri kwitwara neza. Aravuga ati rero ni nabyo expectinga muri iri joro, ni nabyo ntegereje muri iri joro baze kuba ewana bavugiriza induru ikipe ya Burnley, ubundi nanone bahereza imbaraga ikipe yabo ize kuba yakwitwara neza. 11 rero bari gutekerezwa bashobora kubanzamo Raya mwizamu, Mosquera kuri 2, Hincapi 3, Saliba na Magalhaes mu mutima wa defense, Lewis Kelly muri mediane ari kumwe na Declan Rice, hanyuma uruhande rumwe Eze, urundi Bukayo Saka, hanyuma Victor akataka izamu mu bitugu bye harimo
Martin Odegaard. Hanyuma bookmaker akaba avuga yuko kuri ubu ngubu icyo bita team news, Arsenal ntifite Merino, nifite Julian Timber ndetse na Ben White, mu gihe iyo bakina Burnley nifite uwitwa Jordan Bayer, ntifite Josh Cullen umusore w'umuhanga ndetse na Connor Roberts. Hanyuma akanavuga yuko rero iri joro Arsenal bijyanye n'uburyo hasigaye imikino ngo Premier League irangire, Arsenal icyubahiro yahoranye ishobora kuza kwisubiza iryo kuzo, kuko nitsindiye match niyo yanganye na Crystal Palace mu gihe yabatsinze ibitego byinshi kuri iyi match, ikaba yasiga Man City ibitego yazatwara igikombe, ariko ikeneye gutsinda iyi match kugira ngo izatsinde n'iya Crystal Palace bwa nyuma turivugeho gatoya. Arsenal ikaba izabikoze ibintu nyuma y'imyaka 22. Iyo mbonye ibi bintu nibwo nibuka koko nshobora kuba nkuze, ubundi iyo mbonye nibwo nemera ko nkuze, kuko Arsenal twari igikombe ndi umwe mu bantu barebye ise zose ya 2023-2024 mfite ubwenge, ndi umuntu negosiya n'ababyeyi tugirana ama MOU yo gutaha amasaha runaka, nemerewe kureba match sinenza amasaha runaka. Urumva umwana ugera igihe cya agreement aba ari umwana bigeze ahantu nyine kumukubita n'ibigishoboka, none baye 20 muraganira none ndi 22 kongera ariyo nari mfite icyo gihe tujya gukora iyo MOU tunegosiya ntagikubitwa ngo watinze gutaha, biba bikomeye cyane. So Arsenal rero mu by'ukuri bookmaker niwe warugezeho bikaba bivuga yuko ishobora kuza kukipenga clean sheet, ishobora kwitwara neza nkuko bisanzwe ku kibuga cyayo, ikaba ishobora kuza gutsinda ibitego 2 ku busa n'icyo super computer iragaragaza ko Arsenal ifite 89.6%. Jewe ndahakikisha ko Arsenal iyi ni match yo gutsinda, wabita nanjye niko mbibona, se yakora ikosa yaba ari ishyano. Mikel Arteta nibyo urumva wagarukagaho, yavuze ati I think the fact that we have been at the top for a long time shows the level of consistency and how well the team has done. We are still there in this league. It's where we are now more than ever. Obviously, we want to finish in that position. Cyane hari ababonye iyi match baratekereza ko bayitsinda, ariko hari ababonye Pep Guardiola nyuma gutsinda ikipe ya Crystal Palace match yari yabanje apani bakinaga batsinda Chelsea, yafashe umwanya akagenda ahura n'abakinnyi ba Palace, agenda baganiriza anyuze ku bakinnyi bajya nko kuri 6, agenda bavugisha buri wese baganira, abantu bati biri hasi saga corruption morale yagendaga bashyiramo, abwa ati sha muzashyiremo akagufu ntimuzemere kuba abakinnyi baraho basuzuguritse ngo mwemere gutakaza match. Gusa icyo abantu bavuze babonye ibi bintu ni iki, baravuze bati umugabo Pep Guardiola ukuntu kose yakomera n'umuhanga bwose yagira, ari ikintu kimwe Arsenal ifite kiha chance. Arsenal ngo muri deal ya Eberechi Eze, Arsenal yasizemo clause yumvikanye na Palace ko Arsenal nitwara igikombe cya shampiyona izongera ikipe ya Crystal Palace miliyoni 10. Miliyoni 10 z'amayero ntago ari amafaranga make, n'amafaranga agura umukinnyi. Abantu bakavuga bati rero niba Arsenal izaha Crystal Palace miliyoni 10 yatwaye shampiyona, kandi Crystal Palace ikaba ifite match izakina ku itariki 27 ikina n'ikipe ya Rayo Vallecano finale ya Conference League, ese ubu Palace izashora abakinnyi bakomeye mu kibuga izi ko ifite finale muri iyo mibyizi, bazakina muri weekend mu mibyizi ifite finale? Ese Palace izavuga ngo rikanganye na Arsenal cyangwa nyitsinde iyibuze igikombe hanyuma nawe yemere hombi izo miliyoni 10? Ubwo se yo yabiri mu yihe mibare, kuko harimo ibintu bibiri bizaba bishoboka ko yaturuna effective. Cyambere bazakina muri weekend kandi mu mibyizi ifite finale ya Conference League, yemerewe kuruhura abakinnyi bikanumvikana neza, yavuga ati no nge naruhuye abakinnyi kuko ndi gutegura finale ya Conference League, equipe yanjye banza nayikize hanze yose shyiramo ikipe ya kabiri kugira ngo nitegure Conference League. Icyo ni icyambere. Cya kabiri ntukureba niyo yabashyiramo iminota mike akaza kubakuramo wenda mu minota ya nyuma kohereza Arsenal, niba ko nabivuga kugira ngo ikipe ize kubona izo miliyoni 10, kuko umutoza kose yabagiye kuva mu ikipe
nta mutoza cyangwa perezida ku mugabane w'uburayi wabwira abakinnyi ngo mwitsindishe ahubwo icyo ukora ni uguturuna efekitifu no kudategurana match uburemere bukomeye ahubwo ukazajya ubereka ko icyo mushyizeho umutima ni finale mufite kuwa gatatu y'icyumweru gitakurutiwe muri bukene muri weekend kuko iburayi ntiwabwira ngo dufite ngo deal ya miliyoni 10 ngo mwitsindishe ntabwo bibaho. So abantu bakavuga bati rero iyo clause irimo batse ko niyo yabitanarimo bakavuga bati ariyo match hanyuma ari finale ari ugupfa no gukira ari match imwe Arsenal yakwikaza ikaba yakora resultat nziza. So igikombe benshi baravuga yuko Arsenal kiri muri iri joro ndetse no ku munsi w'ejo kuri Man City baravuga bati nitsinda kuko Man City zakina na Bournemouth kandi Bournemouth iri gushaka tike yo gukina ku marushanwa ku mugabane w'uburayi yaba Champions League yaba za Europa League icyo yabona cyose cyayinezeza. Ibyo byombi rero kuko igifite uburyo ibishaka kandi tarabyizera neza 100% igomba gutanga ibyayo byose ku munsi w'ejo kandi umutoza Andoni Iraola ntago ari umutoza woroshye. Andoni Iraola arashaka gusezera ikipe ayisigiye amateka n'ibigwi nawe asize izina rye ryanditswe ku nkuta za Bournemouth baho bazajya bahora bamwibuka cyane. Nuvuga ngo ni umutoza utarigeze woroha na rimwe aheruka gutakaza match mu kwezi kwa mbere. It's been like 5 months amezi 5 consecutively adatakaza imikino. Ni ikipe ikomeye ikipe ya Bournemouth gusa abanyaburayi ibyo bintu byo kubebembereza ntibijya biba. Ikipe ya Crystal Palace izarinya beheza niko mbibona nubwo bwose izaba ifite target nyinshi ariko nayo irabizi ko izo scenarios abantu bose arizo barimo barayireberamo yaba ari abayobozi yaba ari yo kipe ya Man City yaba n'abandi n'abanyamupira bose ku isi arabizi ko barabizi neza ko amasezerano yabaye habona amakuru ari hanze buri wese arabizi. Niyo mpamvu nayo ntatekereza ko izigera yoroshya kubera ko nkurikije nka match uburyo Newcastle nimugoroba yakubitaga West Ham itayibabarira bari abanyaburayi nta mbabazi bagira n'aba professionnel niba warinaniriwe kwikorera ibyawe ntabwo ari we twe turi buze kukwemeza turagukubita ibindi ntabwo bishakiraho gusa nyine nko kubivuga Rugaju igikombe cya shampiyona n'uyu munsi nejo mu gihugu cy'Ubwongereza ko na Bournemouth ushobora kugira gutya igahita ibitobe igatinganya na banganya birashoboka cyane bigahita bishyira akadomo ku kizere cya Man City noneho igikombe kikaba cyajya kwa Arsenal nitsindira ijoro Man City kazanganya ejo Arsenal irasabwa shampiyona. Arsenal irasabwa gukora ibyayo nta handi hantu ku mpande yego izi match ebyiri zisigaye no kuzirebaho i Wembley iyi weekend Rugaju hakiniwe umukino wa nyuma wa FA Cup ikipe ya Manchester City yegukanye iki gikombe itandukaniro ryabaye igitego kimwe Antoine Semenyo ku munota wa 71 igikombe cya 20 cy'umutoza Pep Guardiola byari byishimo nabonye Haaland na hano hose ari kugendana umudari mu buriri hehe arapostinga ari kumwe n'umudari igikombe gisanga ibindi nyuma yuko bari begukanye Carabao Cup mu minsi ishize. Begukanye igikombe kibaye cya kabiri mu byo bakinira imbere mu rugo baracyari ku rugamba rwo gushaka shampiyona barabizi ko Arsenal uyu munsi saa 3 z'ijoro iza gukina na Burnley hanyuma nabo ku munsi w'ejo saa 2:15 bazaba bakina n'ikipe ya saa 2:30 bazaba bakina n'ikipe ya AFC Bournemouth. Ubwo rero aho naho ntibirarangira. So ibyo kuvuga rero kuri iyi match by'ingenzi cyane nuko Chelsea yaragejeje gukora ubwugarizi bukomeye cyane ikora defense y'abakinnyi navuga 5 harimo 3 baguma inyuma ariko hari na 2 baba wing back ikora block ikomeye cyane aho muri mediane yayo yari yaje ishyiramo abasore bashobora kuza kwifasha mu by'ukuri gutuma Man City aza kwamenasa muri mediane by'umwihariko gufata umusore nka Moses Caicedo bakamuhagarika hamwe n'umusore Reece James capitaine ubwo numva byongeraga abugarira bakagera kuri 7 hanyuma bahitamo kuza kureba uburyo bavuga bati niza kuba wenda iposesinga cyane izamuka cyane twinjiramo turaza gucungera ku mipira ushobora kuza kuba yatakara ku ruhande rwabo hanyuma tuze kubibyaza umusaruro ubwo babaraga ku basore babo basigaye imbere barimo Enzo Fernandez bakabara umukinnyi mwiza ngenderwaho wabo maestro Cole Palmer ndetse bakanabara rutahizamu wabo
bari basigaranye ari we Joao Pedro. Ariko uko byagenze kose Man City yashoboye kugarira neza, ikomeza kuzajya ibasunikira kudefanda cyane. Uko barwana no kudefanda cyane rero ni nako Man City yagenda create ama espace iri mu buryo bwinshi, ariko Chelsea nayo igakora ama contre attaque ikagenda izamuka igahindura imipira imbere y'izamu, uburyo bukagenda mu by'ukuri ubona yuko bwashoboraga no kuvamo wenda amaxio yateza ibibazo nka penalty. Hari nkaho basunitse musore Joao Pedro ariko umusifuzi ntiyatanga penalty, umusifuzi utarashatse rwose no kwirirwa afata amariske menshi muri iyi match. Muri rusange Man City igice cya kabiri rero iza kugaruka ifite imbaraga, hanyuma Haaland aza kugarura umupira mwiza cyane awutera n'agatsinsino uyu musore w'umukristo cyane ari we Antoine Semenyo, awuhindurira icyerekezo ujya mu izamu. Nyuma y'uko match yari irangiye aranapfukamye rero arasenga cyane ashima Imana. We na Doku ubona ko ari abasore rwose ibintu by'Imana bakunze kuba bivuga cyane na Magehi. Abasore b'irabura bivugwa yuko rwose ari n'ikintu bahuje cyane, bajya bafata igihe bakiherera bagasenga uko ari batatu bakiha igihe cy'amasengesho. Ubwo rero niba ariyo yaje gutuma abikora sinzi, ariko harimo n'umuhanga bwa Pep Guardiola. Pep Guardiola nawe waje kuba agira n'ibyo atangaza nyuma y'uko yabashijwe niba gutwara igikombe cya 20 gishobora ko ari cyo cyane mu ikipe ya Manchester City. Yaravuze ati ibyo bintu sinzi inshuro nzabisubiza, ariko nababwiye yuko nkiri mu ikipe ya Manchester City umwaka utaha ubwo arahari ntacyo kubaza. Ibyo yabikuyeho rwose, ibyo gushidikanya ko kuba yazakomezanya nayo cyangwa hazaza Enzo Maresca. Aracyafite umwaka rero wo gutoza. Ubwo navuga yuko Chelsea nayo icyo kuyiganiraho ni ukwinjiza umutoza mushya ari Xabi Alonso, nyuma yuko uwari uhari yari caretaker akaba agomba guhindurwa. Yego ni ikipe ya Manchester City kwizigira. Yego naguciye mu ijambo, abakinnyi Amagehi baraye bamubajije icyo kibazo batese ko hari amakuru avuga ko Pep mutazakomezanya. Ati mu gihe gito mukoranye uramuvuga iki? Aravuga ati buri wese yakwishimira kugumana nawe ko ari umutoza muhanga muri legend muri uyu mupira dukina, wampinduyeho byinshi muri aya mezi tumaranye. Atariko naramuka agenza mwifuriza amahirwe masa. Ati nta kindi kintu nabivugaho. Antoine Semenyo yarishimye cyane. Ikindi nabonye nuko Pep Guardiola ngo bigeze kumupropose ko ikipe ye ya Man City yajyana na Man City y'abagore bakajya muri parade, right? Bazabikora kwa mbere y'icyumweru gitaha. Uko biteye Guardiola bamazaga bati muraza guserebura uyu munsi, arabati nta mwanya uhari kubera yuko bari gutegura match ya Bournemouth. Arabati nta mwanya uhari, abakinnyi match yangiye kwa gatandatu yarabwiye ngo bagere mu rugo gusa basuza imiryango yabo bishime, ariko yababwiye ko batagomba kunywa byeri ngo nta wemerewe no gusoma n'icupa rimwe. So kubera yuko bafite match rero kuwa kabiri, ubwo urumva umunsi wo ku cyumweru yabahaye akantu avuga k'akaruhuko gusa. Wenda bakora twitozo tworoheje twe tudecrassage kuwa mbere rero bagomba guhura uyu munsi. Ubu ngubu iki gitondo amasaha mu Bwongereza nayacu ntago ajya rutano cyane. Ubu babyukiye nyine ku kibuga cy'imyitozo, baraza rero kuba bahari bakora imyitozo baganire kuri match, hanyuma baze kwitegura kugenda. So Guardiola wanavuze yuko gari ya moshi zahariya ngo ejo bundi zabakereje bajya i Wembley. Umunyamakuru amaje atese biragenda bite, ntago ufite impungenge z'uko yakongera kubakereza kuri match ya Bournemouth mukamara amasaha menshi mu nzira? Arabatoya ati tubonye bitugoye, ati turi ikipe y'abakire twatega n'indege. Yabyivugiye rwose ati turi ikipe y'abakire twatega n'indege. Guardiola akunze kubivuga ninura cyane itangazamakuru kubera ko ryagiye rimushinja ko ibintu byinshi abigeraho kubera amafaranga. Nawe rero arabitsindagira akavuga ati yego mujya muvuga yuko n'ubundi ari amafaranga bitera cyane, ako nangira style ndayemera. Nangira style ndayemera Guardiola akundi abantu bagusaba kuba hambo mu gihe ubizi neza yuko iyo humbleness yawe ishingiye mu kubakuzabo. Ni ngombwa kubacisha bugufi. Sinzi niba mumva icyo kintu. Akanyafu ugomba kwa nango mu gihe abantu bashaka yuko ibintu wakoze bicishwa bugufi, amagambo yabo adafite fact akaba ariyo yumvikana, ni byiza kubababaza.
buriya ngo haba hambo ku muntu ushaka nyine iyo hamboness sinzi niba uri kubyumva Yego. cyane ariko Guardiola aba yarakoze ibintu bikomeye ibikombe 20 mu myaka 10 ni impuzanengo byibura ibikombe 2 kuri sezo ariko ibyo bintu abantu bagahita bashaka kubisuzugura ngo nuko ngo agura abakinnyi bose ashaka rero ntabwo agomba kuza ko kwisobanura ngo kuvuga ngo urabona ngo ndi n'umutoza mwiza ngo ubuse ngo sinakoze ibintu muri Barca ngo nakoresheje abana bo muri Ramazi ngo akubwire ngo mbuse ngo sinaje ngo ikipe ngo itari kuri urwego ngo ubuse ngo za Arsenal zo ntizishora ngo ubuse ngo za Chelsea zo ntizishora ngo ko zitabikora ngo ubuse za Man U uwo mwanya rero kugira ngo usobanure yirirwa tumwanya ku muntu udashaka kumva kuko buriya kubwira umuntu udashaka kumva no gutinya inyuma ya Huye wa musozi w'ihuye sinzi impamvu bavuze ngo no gutinya inyuma ya Huye mu buryo bwo kubyoroshya rero icyo wewe wavuze ko ari cyo akoresha agomba kugishimangira uvuga ko nkoresha amafaranga shatare nidukerereza tuzatega indege turi ikipe y'abakire nabyo bitware nabyo byongere muri ya makuru y'amahomvu bishyiremo byongeremo uvuga ko tuzatega n'indege biranda byemera cyane itangazamakuru ntago ntibigeze bamubuza ntibigeze babana n'umunsi n'umwe kandi mbona ari nyine agenda bamukoreye ntago Guardiola yigeze ahabwa agaciro ke ndabwiza ukuri ibintu Guardiola yakoze mu Bwongereza iyo bizakorwa n'undi muntu wo mu ikipe y'Abongereza wenda ikunzwe cyane nka Liverpool cyangwa Man U ntabwo ntekereza yuko yari kuba ari umutoza usanzwe bari kuba baramaze no kumuhana zasa bari kuba baramugize igitangaza barubatse amastati ariko nyine ni ikipe nyine idakunzwe cyane ati Rugaju ati match ati kwisesemwe nk'umufana wa Pepe ati koko ati nubwo twatsinzwe ntitwayirushije ikipe bayirushije iki bayirushije iki barayirushije Chelsea yakinnye neza iratsinda izigira inshuti yanjye Robert tumuzoze ntacyo nambaye yayirushije none se imibare ngiyi nayo wayirebera Chelsea yagize possession ya 44 Man City igira 55 Chelsea yateye amashoti 7 Man City yateye 9 Chelsea yateye shot on target imwe Man City yateye 4 Chelsea nta chance n'imwe ya create yabyara igitego City ya create imwe yabyara igitego byanatumye ikipe ya Manchester City Chelsea yateye passe 418 izageze ku bantu 349 Man City yateye passe 541 izageze ku bantu 471 Chelsea yabonye rero card 3 Man City yabonye rero card 1 Man City Moscow yafasha ko kandi izo statistics irazi screenshotinga mu bintu bapostinze kuri social media zabo nira statistique bayishyize kugira ngo berekane uburyo bari hejuru y'ikipe navuga ubwo wenda nkurikije uko bari bamaze iminsi bitwara batsindwa n'amakipe yose at least baje nyine nk'abaje gukina finale ubonaga nyine bafite ubwo bushake barananyuzagamo n'izo counter attack navuze bakazikora baragerageje nyine kurivariza ariko bitari bihagije kuko bavuga ngo barushire Man City ushaka igikombe reka dutumike